بچه که بودم هر وقت می اومدم مشهد پدرم خدا بیامرز تا چشمش به شما کبوترهای حرم می افتاد می گفت اینا مثل ما زائرای حرمن، اما وقتی میان و قصه های ما آدم ها رو می بینن قصه های خودشون فراموش میشه. اون وقت میشن خادم حرم و قصه های ما آدم ها رو به آقا می رسونن. رحمت منم مثل شما یک کبوتر زائر بود، اما اون وقتی قصه های آدم ها رو میدید تحمل نداشت، میرفت کمک آدم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار در همه کارها تو یاور منی، تو در سفر همراه منی، حافظ خانه من. بار الله سفر رو بر ما آسان فرما و بر محمد و آل محمد درود. کمربندتون رو لطفاً ضمن عرض ادب و احترام به پیشگاه شهدای اسلام و شما مسافرین گرامی، از طرف هواپیمای تابان، خلبان محمدی و سایر همکارانم ورود شما رو به هواپیمای بوینگ MD خوش آمد می‌گوییم. شماره پرواز 6233 و مقصد ما تهران می باشد. مدت این پرواز 1 ساعت و 10 دقیقه خواهد بود و تا ارتفاع 33,000 پا پرواز می کنیم. Burada durun, taksi tutun gəlim, yaxşı? Ay balam, Məşhəd böyüyümüş ha. Doğrudan da Məşhəd. Bizim heç xəbərimiz yox. یه اتاق خوب و ارزون میخوایم. اتاقتون چنده؟ مهمونای خارجی شبی $130. $130. Qurban.
حالا که من زبان شما را بلدم میشه ما رو خارجی حساب نکنیم؟ من که نمیفهم شما چی میگین ولی فرقی اخ. Onlar 3-4 günlük gəliblər, ziyarət edib qayıdacaqlar. بله. اهل کجایی؟ Haralısan? Aman ovçu, vurma məni. Mən bu dağın ay balam Bəs. maralıyam. Maralı. بس فهمیدم بابا آذربایجانی هستی. خیلی خوب. بیا. این فرمو پر میکنی؟ من در خدمتتون هستم. Buyur, ortalıqda bir iş yoxdur, 300-400 dollar getdi atələ. 390 dolları ziyana düşdük buraya. Doğrudan ne Lazım tədəmə idi mənə, məşhət, ha məşhət. Gəlməydin, yalvarım vardı sənə. Yox, anamızı tək buraxardı, o da ki... %100 davrandaşıdır. Dur, gəlin. Gözünü gözlə boş yerə hissənmə. Gəl, Gəl qızım, gəl. gəlin. Git, qızım. قسم به جون هفتا برارم چشم سیاهت یار برده قرارم آیلانده ایاده میگم رحمت کار دستیت هم خوبه. بالاخره دیدیم غیر پزشکی کار دیگه هم تو کردی. چیه تو خودت؟ هیچ یکم نگران خانواده بابگویی هم تو این شهر غریبه هیچ کسو ندارم. غریبه چی؟ تو این شهر با این همه آدم هیچکی غریب نیست. Bol şans. رنگ قرمز سمت چپ. Hanım kurbanı. Harap haraplar. Kurbanı harap haraplar. Nereye varlığını göster. Göster onu. Elinden göster kurbanım. Elinden göster. Gel. لطفاً فقط یه نفر داخل شد، یک نفر. Hanım oğlumu bura getiriblər. Bəli xanım, teşekkür. Qurban, adı qurbandır. Bir saat olar. Silgim alərcim. Bir saat olar. Adı orada olar. Dəftərə bax orada olar. ببین خانم جون من سلام خیلی شلوغ است اما متوجه نمیشم شما چی داری میگی. ببین خانم جون من سلام خیلی شلوغ است. قربان. ببین من متوجه نمیشم شما چی داری میگی. خانم احمدی یه سلام واسه اون خانم واسه کنید.
دوباره شوک، دوباره نایذار هرس میکنه. سری رو 200 جول بزن. دارین چیکار میکنی؟ خانم پسر من کجاست؟ خواهش میکنم آروم باشی. این اسپری خدمتتون باشه، من دکتر صدا میزنم. سلام آقای سنایی، من جلال نعمتی ام، از طرف دانشگاه مسئول پیگیری مجروحین این حادثه ام. آقا چه اتفاقی برای پسر من افتاد؟ فقط پسر شما نیست آقای سنایی، یه اتوبوس از بچهای دانشجو بودن که از دانشگاه مختلف دور هم جمع شدن. چند مصدوم داریم، چند شهید. البته رحمت شما تو کمایه. بهشون میگن قافله‌های ترانزیت مواد مخدر، پشتو زبان مرتبط با طالبان آمریکا. پسر من یه دانشجوی پزشکیه. اون تو مرز افغانستان چی کار میکرده؟ اینا رو دیگه باید از دانشگاهش بپرسید. فقط خواستم بگم ما برای امنیت اون جاده خیلی رو مثل رحمت شما از دست دادیم. چیه حاج خانم؟ Orada cavan bir oğlan var, istəyirəm ona deyəm. İcazə verirsiniz? متوجه نمیشم چی میگی. Qalmayacağım, çox tez gələcəm. اینجا آیسی ملاقات ممنوع نمیشه. Bircə dəqiqə. یک دقیقه بیا کشف گوش برو. Allah köməyin olsun. Burada dur gəlin. Qurban yadımdan çıxdı. Qurban. Çıxdı. Qoy bir yerə şey də, qızı da götürüb hara gedirsən? Ay ana, yenə başlama. Otelin yanındakı mağazalara bax, bu qayda. Tez qaydın. Gəl. سلام. کسی با من کار آقای داره؟ سنایی داخل اتاق هستن. از دانشکده پیرپزشکی هم تماس گرفت. خب واسه کن به من بعد. چشم. سلام آقا. سلام. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. باور کنید این حادثه به ما عجیب ضربه زد. یه پام اینجاست، یه پام اونجا. خب من در خدمت شما هستم. بفرمایید. دیروز یه نفر اومده بود بیمارستان بالا سر پسر من. یه چیزایی میگفت. خب میخوام بدونم اون کی بود. حرفایی که اون میزد. اصلا آقای محمدی، مگه پسر من دانشجوی شما نبود؟ مگه اینجا درس نمیخوند؟ پس شما چه کاره بودین؟ چرا گذاشتین پسر من بره تو دهن گرگ؟ من شرایط شما رو کاملا درک میکنم آقای سنایی. نه آقا، شما اصلا درک نمیکنین. آقای محمدی، من میگم پسر من تو مرز افغانستان چه میکرد؟ اینا یک گروه دانشجوی داوطلب بودن که هر از گاهی سری به کمپ مهاجرین میزدن. خودشون رو وقف بچه‌های افغانی کرده بودن. یه عده برای مداوای بچه‌های مریض، یه عده برای درس و مشقشون، یه عده هم کمک‌های دیگه میکردن. که چی
کمک میکرد که بزننش. شما خودتون رو ناراحت نکنید. شما باید به پسرتون افتخار کنید. اینجوری هی این عکس پسرمه. یادم اون روزا که بعضیا بچه‌مو ازم گرفتن. اون موقع من بیتاب بودم. یه روحانی محل داشتیم. خدا رحمتش کنه. مسجد محل نماز میخون. اومد خونمونو این انار رو با خودش آورد. گفت ببین اگر میوه رسیده بشه و چیده نشه درست مثل این انار گندیده میشه. آقای سنایی ما باید گاهی وقتا از بچه هامون یاد بگیریم که چطور زندگی کنیم. Həkim məni göndərdi ki, adam gətirim, dili bilmir. Mən kimi gətirim? Mən heç kimi tanımıram axı. یکی بیاد که ما بتونیم باهاش حرف بزنیم. الان این مریض دارو میخواد، بعد نسخه‌شو ببرید داروخونه، بعد یکی بیاد اینجا که ما بتونیم باهاش حرف بزنیم. دکتر داره میره. Mənim bacım. Bir dəqiqə dayan. Bir gəl bura. Haralısınız? Bakılı. Gəlmisiniz ziyarətə. Hə, həm ziyarətə gəlmişik, həm də oğlumu göstərmək istəyirəm həkimə. Məgə Bakıda həkim yoxdur? Var, niyə yoxdur? Amma çox bahadır, həm də xeyir eləmədi. Bizə dedilər ki, İranda yaxşı həkimlər var, həm də dərmanlar ucuzdur. İndi uşağım xəstədir, qızımı da salıb gətirmişəm yanıma. Bir tərəfdən dil problemi, laf başımı itirmişəm. Bacı, bu vəziyyətə qızıvı niyə gətirmişsən? Tək qoya bilməzdim. Bilmirəm başıma nə çarə qılım. Neçə gündür buradasınız? 3-4 gün olar. Bu neçə günü nə ediyorsun? Bu xəstəxanada bir dənə cavan oğlan işləyir. O bizə çox köməkli elədi. Amma indi onun vəziyyəti mənim oğlumdan da pisdir. Oğlumu bura gətiriblər. Qurban, adı Qurban. Bir saat olar. Bacısı Zülfə ilə gəlmişdir. Mən vəziyyətini bilmək istəyirəm. Xahiş edirəm, bax da ora. Çox xahiş edirəm. Vəziyyəti necədir? Xahiş edirəm. Nə olar? ببخشید خانم اجازه میدید کمکتون کنم دستتون درد نکنه آقای دکتر راستش بخواین اصلا متوجه نمیشم بنده خدا چی میگه نه olub da ana Oğlum Qurbanı bura gətiriblər. Bilmək istəyirəm əziyyəti necədir. Mənə kömək eləyə bilərsiniz? پسر ایشون اینجا بستریه اگه منظورشون پسر جوونیه که ما Qızın Zülfiyə ilə gəlib. بله دچار ایست قلبی شدن الان هم تو آی سی یو بستری او خانم که orada dayanıptı sizin kızınızdı Qızımdır. بدید من خودم کارشون انجام تا حاضر شدن عکس نمیتونم اظهار نظر بکنم ولی به احتمال قوی مشکل قلبی شدیده عارضه مغز هم به همین دلیل هیپوکسی طولانی باعث افت هوشیاری شد میخوام لیست تمام داروهایی که مصرف میکرده رو داشته باشم ضمناً نزدیکاش هم آزمایش خون گرفته بشه افسران که بدون خونریزی این بیمارستان گرفتن تمام شده Sağ ol, sağ ol. Ana digerim oğlun bunları ne cür atırdı?
Bu varfaranda 1/3 hər gün bir dəfə. Bu didaksindir. Demək cümə və bazar ertəsindən başqa gündə bir tabletka, 2 gündən bir də yarım tabletka. Bu da frazmaitdə hər gün səhər bir tabletka. Siz gedin həyətə. Mən gedim oğlun ürəyinin əksi fotosu hazırlaşıb. Gedim görüm doktor nə deyir, həkim nə deyir. Siz gedin həyətə, mən də gəl. Qızım, yağışda şeyləri gedək. پدرجان شما بیشتر مایعات بخورید دستات رو شستنشو فراموش نکنید و انشالله بیماری حاد نشه دیگه مراقب خودت باشید. چی کار میکنی؟ چی کار به این حیوانای خدا داری؟ میبینی آقا رحمت اینا واسه ما شدن زحمت. اینا همشون رحمتن نه زحمت. بله واسه شما که آقا رحمتی رحمتن اما واسه ما جز زحمت هیچی نیستن. بریم مادر جان. بیا مادر بیا انشالله بقیه درمانم توی کمپ دنبال میکنه. بفهم به امان خدا. انشالله سلامت خسته نباشید. ببخشید زحمت اینا افتاد گردن شما. دستون در نکنه. انشالله بقیه تجهیزات هم بچه‌ها میفرستن 1-2 روز آینده میاد کرد. خسته هم نباشید. برید زودتر به تاریکی بر نخورید. Salam bacı. Niye tek kalıbsan? Neçədən söz səndən soruşaram? Yaxşı qulaq as, diqqətlə mənə cavab ver. Ey baba, yadم نبود اصلا. حالا من چجوری حالیش کنم؟ Nə xəbər oğlum? Mənə yaxşı qulaq as. Neçə dənə sual səndən varımdır, soruşacağam. Qəşəng cavab ver mənə. Nə olub? Heç nə olmayıb. Əgər istəyirsən qurban yaxşı olsun, tez yola düşsün, mənə gərək kömək eləyəsən. Mənə deyirəm, bu şəhərdə adamız var. Qurbanın başına nə isə gəlir? Heç nə anacan, heç nə olmayıb. Bir müşkil qabağa gəlir, bəlkə qurban neçə gün, neçə həftə, bir ay burada qonaq olur. İstəyəm görəm bu şəhərdə tanışınız var, onun yanında qalacaq. Yox, heç kim yoxdur. Biraz çətin oldu. Heç nigaran olma, qoy görüm nə eləyə bilirlər. مادر جان تونستی کاری بکنی؟ باجی هیچ نگران olma. من اوزوم işleri görürüm. خانم پرستار من زبان آذری بلدم. اگر اینا از این به بعد کاری داشتن به من بگی. آقای سنایی شما خودتون اینجا مریض دارین آخه. دخترم نظر بفهمم. بذار به مریض خودشون برسن. باشه پس اجازه بدین من با دکتر صحبت کنم. بیاین تو. پیش. باجی منم آدم رحماندی. ظاهرا مشکل مال 1-2 سال اخیر نیست. چرا که قلب این پسر 3 برابر قلب یک آدم معمولیه. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما اینا رو باید برای روزهای سخت آماده کنید. منظورتون چیه؟ ببینید ما داریم تلاش میکنیم خونریزی مغز رو حل میکنیم، ولی اگه قلب حل نشه هر آن ممکنه یه اتفاق تازه بیفته. آقا رحمان نه oldu? Biraz دوزیشید زادین دیگرم. میتونه چند لحظه پسرشون رو میده. برای چند لحظه اشکال نداره. زیاد طول نکشه. دانشجو گرو شو برم جور کنم. Qurban. Ay Qurban. Salam oğlum. Axı biz danışmışdıq ki, sən bizdən müğayət olacaqsan. Ama necəsiz? Yaxşı. Həkimlər nə deyir? Hər şey yaxşıdır. Sən sağ ol. Ağa Rəhman bizdən ötürü çox əziyyət çəkir. سلام هیچ زادdan narahat olma. Hər şey yaxşıdır. Xeyli məmnunum. Zülfiyə hardadır? Həyətdədir. آقای سنایی این داروها رو از داروخونه بیمارستان تهیه بکنین. لوازم شخصی رحمت رو هم از امانتی پایین تحویل بگیر. Mənim bacı tez olun gedək. Ağa Rəhman, mən bir də uşağa deyim, gəlirəm. Ağa Rəhman, sən həkimlərlə
versinlər, icazə versinlər. Mən zəhər yağı alım, çəkim oğlanın kürəyinə, yara bağlamasın. Qurban, özünə müğayət ol, mən getdim. Gedək. لطفاً چک کنید وسایل تو جیبشه. این کیفم ظاهرا مال اونه. بچه امداد هوایی دادم، گفتم حتما مال رحمته. این پول فقط مال رحمته. Tapdın bunu. Gel otur. Gel. Salam. Yaxşı xəlvətliyirsiniz. Əziyyət çəkirsən. Bu nə sözdür ana? Mən də Bakıya gələndə sən mənim əziyyətimi çəkəcəksən. İnşallah, gözümüzdə yerin. Çay soğumasın. Biraz səbr eləyin. İndi çayımız. Hoşunuza geldi teminle. Biraz götürün ben de çok. Anandı. O da yəqin sənsən. İndi anan yəqin qocalıb. Yok, indi de qocalmayacaq. Heç zaman qocalmayacaq. Qurbana yetişirlər. Siz də nigaran olmayız. Gediniz otelə biraz dinləyin. Özünüzü yormayın. Bu da mənim telefonumdur. Her zaman işiniz olsa mənə zəng verin. Sağ ol. Mən getdim. Allah amanında. Xudahafiz. آقا جوادی یه قبض توی جیب رحمت بود، ظاهرا پولی رو وارث کرده به حساب بیمارستان. یه تومنو میگی؟ آره. آره؟ رحمت واریز کرد، ظاهرا پول باکویی هست. چطور مگه؟ ها؟ هیچی. ما بهشون گفتیم فردا باید یه مبلغ دیگه هم بریزن تو حساب بیمارستان. شما مگه دیدین یک جوری بهشون بگیم؟ آقای جوادی تونستین کاری بکنی؟ بیمه کسو کار نیست. کسو کاری هم که ندارن. ما مجبوریم نقدی باشون حساب کنیم. زنگ بزنید سفارتی جایی، شاید یکی تونسته کاری بکنه ها. سفارت که یکی دو روزه تعطیل، خوردن به تعطیلی. پسرشون هم که تو وضعیتی نیست بشه جابجاش کرد. بالاخره یه راهی باید باشه که این مشکل حل بشه. آقای صنایع،
خودت میدونی اینجا مال گروه پزشکی و خصوصیه. من اگر بخوام مشکل گشای همه باشم به نظرت این مجموعه میچرخه؟ نه، حرف شما کاملا منطقیه. آیه سنایی از آشنا دیگه. از آشنا آشناتر. انسانه. سلام بود. بازم که تنگی نفست شروع شد. همین روز فردا یه وقت بگیرم بیا بیمارستان چه کار کنم. نگران من نباش. اگه میشد بری خونه خیلی خوب میشد. بازم یه مقدار از نظم و نزولات مردم جا آوردم با کی راهی میشی؟ فردا پس فردا ایشالله. واجبه بری. نگران چی هستی بابا؟ این همه آدم میان اینجا که نگرانیاشونو کم کنن. اون وقت تو اینجایی و نگران منی. به جای این دلواپسی ها یه خورده تو دعات ما رو هم دعا کن. اسم ما رو تو این دفترت بنویس. سر به سرم نذار بابا. تو میدونی تو این دنیا از همه برام عزیزتری. دست پوستتم بابا. اومدم یکم پول ازت قرض کنم. ایشالا که خیره. خیره. حاجت تو روا نکنه. نمیگفت بیا. آمدم قصه غم ها بیان کنم. آمدم شکوه ز دور و زمان. Qulaq as mənə. Sənə zəng vurmamışam məni günahlandırasan. Qurbanın dərmanlarından ötürü pula ehtiyacım var. Başa düşürsən? Nə bəhanə? Nə bəhanə? Neçə illərdir ki, uşaq xəstədir. Nə dəxli var onu bura gətirməyimə? Alo.
الو بفهم دست درد نکنه. یه 2 تا کیک هم بذار کنارش. چقدر میشه؟ 1800. آقا اینا دون افتاد. باری کردم. بیام برو. حاج آقا زحمتی داشتم براتون. اکرمون حول ولای امانت دارم. همش نگرونشم. یکی از همسایا مشکلی براش پیش اومده. خودش نتونست بیا زیارت. به من گفته بیام حرم این امانتی رو بندازم تو زیری آقا. چند دفعه رفتم تو ولی خیلی شلوغه. نتونستم برم جلو. دستم نرسید به زیری آقا. میخوام که شما زحمتش بکشین. خدا خیرتون بده. دستتون درد نکنه. حاج آقا ببخشید گفتم حرم شلوغه از طرف ما نایب زیاره بشین اینم زحمتتون نمیشه بندازید تو ذره. اجازه بده من اسم تو بنویسم که وقت انداختن این بسته در داخل زری اسم تو بگم فراموشم نشه. با خودت چه کردی رحمان؟ اینجوری امانتی های مردم رو میرسونی به آقا؟ Xəstəxanadan pul istəyiblər. Bilmirəm, bəs edər bu. Bakıya zəng eləmişəm, bir neçə günə pul göndərəcəklər. Siz bura qabaqcan pul vermişdiniz? Yox, verməmişik. Pulları saxlayın, görək nə olur. Bir yerdən kümə alıq. Mənim bacı, bu neçəminci dəfə deyil gəlisiz Məşədə? Neçə illərin həsrətindən sonra birinci dəfədir. Ziyarət elədiniz? Yox, edə bilmədik. Oğlumun xəstəliyi qoymadı. Başımızı yaman qatdı. Pəs getməmisiniz hələ. Çayız için gedək ziyarət. Yox, ağa Rəhman. Oğlumun burada mənə ehtiyacı var. Mənim bacı, sənin oğlun orada. Buradan sənə çox ehtiyacı var. Çayız soğuk olsun. Kızım. Alo aç.
پریستا گرفتا اگر بنا بود آقا جوابت نده حاجت تو روا نکنه میگفت بیا یا امام الله نورانی هستی یا امام الله گفتم شفام بگیرم از این کار Bağışla mənim günahlarımı. Uzaqdan gəlmişəm. Əlimdən tut. Deyirlər, ziyarətə birinci dəfə gələnlərin duaları qəbul olur. Mən istəyirəm ki, bütün uşaqlar sağlam böyüsünlər. Mənim balalarım o cavanda onların içində. Ya İmam Rıza, qoyma sənin neşədindən əli boş qayıdam. Bugün mənim sənə həmişəkindən çox ehtiyacım var. Kömək ol ilahi. Kömək ol bizə. Biz qəribik. Yalvarıram sənə. Kömək ol. چیه؟ چرا انقدر اصرار میکنی؟ آخه عزیز دلم میخوای بریم اون تو چه کار؟ سلام آنا. Salam. نه خبر؟ Oteldən çıxmışıq. Axı bu ki olmaz. Heç zad olmaz. Hamı necə bizdə o cür. Yox. Qoy görüm sizə nə eləyə bilirlər. Zülfiyə, Rəhmə bir çay söz. Qurbandan nə xəbər? Otur sənə deyim. Allah'a şükür yaxşıdır. Ben düğün nardan sonra bir yere gideceğim. 2-3 günden sonra gelirəm. Görün bir kesi tapa biləm qoyum sizin yanınızda qalsın. Əliz ağırlasın. Ne olup neye bakırsınız? İndiyəcən görməyibsəz adamın qanatı olar. Yandım. Dur. Dur gedək. Dur ayağa. Bir vaxt. Gedək. Qurban. Ay qurban. Oğlum. Qurban. Allah. رحمت رحمت کجایی تو؟ ها؟ بریم همه منتظر تو هنو آقا سالهاست همه دلخوشی نوکری آقاست. تو جیبام همیشه پر از نرز و نیاز مردم. تو این سالها ظاهرهای دردمند زیادی رو دیدم، اما به اندازه این چند روز حالشون رو درک نکردم. بعضیاشون وقتی از همه جا و همه کس بریدن تازه به این حرم پناه میارن. واسه یه پدر سخته وایسه و پرپر شدن بچه شد.
امتحان سختیه. حاج عباس، من کجای کارم غفلت کردم؟ انشالله اینجوری نیست. تو سالها خدمت و نوکری آقا رو کردی، اجرت محفوظه بابا. دیشب 1000 بار از خدا طلب مرگ کردم. سال از این زائرها رو میبینم، اما انگاری دیدنشون دیگه برای من یه عادت شد. بعضی وقتا میگم نکنه عادت مرض بی‌اعتنایی آورده باشه، نکنه این بچه داره تاوان بی‌اعتنایی منو پس میده. آقا رحمان، خیال بد به دلت راه نده. همه کارای اون بالایی ها از سر حکمت. شاید حکمتی بوده که رحمت اینجوری بشه. حاج عباس، چرا برای آدم شدن من رحمت باید اینجوری بشه؟ ببین، اونی که داریم سالها خدمت و نوکریشو میکنیم، روزی هزاران زائر و دردمند داره. بعضی ها حاجتشونو میگیرن، بعضی هم نه. میدونی باید دنبال کی رفت؟ دنبال اون که التماس دعا داره و دلش شکسته، اما هیچی گیرش نیومده. هیچ. قوی باش مرد، راضی شو به رضای خدا. Salam ağa Rəhman. Aleykümselam. Kiminlə gəlmişsən? Maşın tutdum gəldim. Dedim İmam Rıza, Farsı bilirəm də. Ağa Rəhman, neçə gündür xəstəxanadasan. Amma dilim gəlmir soruşam niyə? Pasportlarınızı səfarətə yolladım təndidə. Mən çox fikirləşirəm ki, bu nigaranlıq, narahatlıq bütün insanlarda eyni cür baş verir. Bəlkə elə ona görədir ki, ata-anaları tez tanımaq olur. Həmişə nigarandılar. İstəyirsən nə biləsən? Hə, Rəhmət mənim oğlum. Bilirəm, amma başa düşmürəm ki, niyə məndən gizlətdi. İndi ki bildin, neyniyə biləsən? Nəslim İranlıdır. Anam Sərəvdan idi. Deyirlər Məşəd kasıbların Məkkəsidir. Ölənə qədər buranın həsrəti ilə yaşadı. Çox qoçaq arvad idi. Qohumlara, qonşulara kömək edərdi. Sədinin bir gözəl şeiri var. Həmişə oxuyardı bizim üçün. İndi başa düşürəm ki, əgər bir insan başqasının dərdini özünki bilsə, necə ki sən etdin, oğlun etdin, onda heç dərd də qalmaz. Hər şey çox rahat olar. Bəlkə Allah Taala insanlara dərdi, kədəri ona görə verib ki, bir-birlərini yaxınlaşsınlar. جناب آقای سلام، من که عرض کردم دیگه داروها جواب نمیده. اگه اینجوری پیش بره برای درمان دیر میشه. شاید دفعه دیگه که بازم نمیدونم، یه ساعت، یه روز، یه هفته دیگه باشه. دیگه اومدن من بیمارده. Ağa Rəhman, mən uşağın anasıyam. Bilmək istəyirəm nə hadisə baş verib. Mənim bacım, qurbanın halı. Yaxçıdır. بزرگ سقاقا برام داری نمونا. آقای صنایی داخل آیسیو کارتون دارم.
اتفاقی افتاده؟ نمیدونم. ایستگاه پرستاری تشریف داشته باشین، آقای دکتر خودشون میاد. آقای رحمان صناعی، پدر رحمت صناعی. برای رحمت اتفاقی افتاده؟ آقایون از کمیسیون پزشکی هستن. امیدوارم اونقدر صبور باشی که با هم بتونیم راحت حرفامونو بزنیم. خب بزنیم. من صبورم. رحمت داره میمیره. آقای صناعی مطمئن باش هر راهی رو که برای نجات بچه‌تون بوده ما رفتیم. Ya İmam Sağ. اشکم روانه گرفتم در یم خون آشیانه شهیدم و شهیدم سلام بابا. شنیدم میخوای بری؟ ها؟ امروز روز خیلی سختی. مادرت خدا بیامرز مرتب جلوی چشام بود. میدونی بابا مادران زنده کردن و بهتر از پدر و بلدن. تو همه این سالها یادم نمیاد منو ببینی و بلند نشی. عیب نداره. میدونم خسته ای. چقدر خوشگل شدی بابا. یه عمر از خدا خواستم که خوب تموم کنم.
خوب زندگی کردی، هم داری خوب تموم میکنی. میدونی بابا، بهت حسودی میشه. چه دنیای عجیبی. پدر حسودی پسرشو میکنه. بابا جون، تو خودت شروع کردی، خودت هم باید تمومش کنی. Əvvəl gedək ziyarətə. Orada Məşəd Rəhmanı da görək. Sonra gedərik aeroporta. Gəl. Gəl, mən qapını açım. Ehtiyatlı ol. خوبه ماشاءالله نه من gözəlləşmişsiniz. Xoşgel şodina. Yaxşı ağır ol. Əlini rəisinə qoy. Birinci kərə ziyarətdə nə dua eləsən, ağa qəbul edər. Dua elə. بچه که بودم هر وقت می اومدم مشهد، پدرم خدا بیامرز تا چشمش به شما کبوترهای حرم می افتاد می گفت اینا مثل ما زائرای حرمن. اما وقتی میان و قصه های ما آدم ها رو می بینن، قصه های خودشون فراموش میشه. اون وقت میشن خادم حرم و قصه های ما آدم ها رو به آقا می رسونن. خیلی خوب، تموم شد. حالا حالت خوب میشه، قشنگ میتونی بری هر جا که دلت خواست پرواز کنی. سلام آقا رحمان. علیک السلام. نجاسن قیزی؟ به آقا قربان، yaxşısan. Xeyli məmnun. Allaha çox şükür. Vizamızın vaxtı tamam oldu. Fikirləşdik ki, getməzdən əvvəl buranı ziyarət eləyək. Həm də sizi görək. Razı değildim zəhmətinizə. Məni bağışla. O kadar başım ateşti ki sizi evə çağırmadım. Ağa Rəhman, mən sizi çox gözlədim. Çox axtardım. Tapa bilmədim. Mən sizinlə danışmalıyam. Xahiş edirəm. Mənim sizə deyiləsi çox sözüm var. O gün bura gəldim ki, səni görəm. Çox axtardım. Hər yeri gəzdim. Amma tapa bilmədim. Elə bu? Bilsəydim, heç zaman razılıq verməzdim. Onda nə olardı? Bilmirəm. Heç olmasa yanında xəcalətli olmazdım. Qızım, gəl bura.
Gel. Bunu tut, koy. Uçut ketsin. خالد خانم bir خواهشم var. بعضی zamanlar قربانه Rahmat çok. Ağa Rəhman, sənə bir söz demək istəyirəm. Qurban, Aycan. yaxına gəl. Nədir? Bura gəl. Zülfiyə, keç dalıya. Dalıya keç. Yaxına gəl. Aç köynəyi. Dedim köynəyi aç. Niyə ana? Yavaş yavaş. آقای صنایع مطمئن باش هر راهی رو که برای نجات بچه‌تون بوده ما رفتیم. اگر 1%، فقط 1% امید بازگشت دوباره بود این اتفاق نمیافتاد. بچه‌های دانشگاه خودشون رو وقت به پیشرفت علم کردن. موضوع پیوند برای اونها مسئله مهمیه. رحمت هم یکی از اوناست. Ağa Rəhman, qulağını qoy oğlumun sinəsinə. Xahiş edirəm. Eşidirsən? O sənin oğlunun səsidir. Mənim oğlumun qurbanın sinəsində diridir. Mən olduğum yer var ha. Orada da çoxlu dualar qalıb. Mən özümlə təkcə ürəyə aparmıram ki. Mən özümlə çoxlu göyərçin aparıram. Göyərçin. رحمت جون قربون اون قد و بالات برم من. ببین بابا جان همینطور که مواظب کفترها هستی این دوستای من این خادمای حرم به همشون سلام میکنی یا باریکلا تو پروردگار در همه کارها تو یاور وجودی. تو در سفر همراه منی، حافظ خانواده‌ام. بار اله سفر رو بر ما آسان فرما و بر محمد و آل محمد درود فرست. اسرا هواپیمایی تابان، خلبان محمدی و سایر همکارانم ورود شما رو به هواپیمایی بوینگ امدی خوش آمد می‌گویم. شماره پرواز 6233 و مقصد ما تهران می‌باشد.